Kurumjere SKTV yang berpunang Nokcheri NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and the future of Manipur. Haukiba February gi tang tara humdoida Manipur da President gi rules suspended animation gi mong da thamkraba matung da haukiba thasi gi tang ahum amadi mari habdi April gi tang ahum amadi mari da Lok Sabha amadi Rajya Sabha animagna ayaba pigraba statutory resolution pass taugraba aduna sina maram oiraga tha taruksi kaidana Manipur da PR chanaragani natraga tha ani boki manung da masi tauda targati PRC leroidune du hojikti madu Parliament ayaba pikrabnina kogi present rules si lerani habasumati make senge aduga masi suspended animation ni lerisi how se dissolve to nate aduna kogi elected oina legreba MLA mayam singa si suspended oi mongda leiba targa sumagi mathong tawjaba ngamjana leiba targa su President rules laba matung sida Manipur da thoidok hendokna ahongba law and order gi OBI natraga free movement regime hangdopo OBI natraga manghiba mi thiba phangba phangdaba OBI natraga manghiba habta sigi regime manung da su hana leramba dugi mong da mi mangba mi thiu khangdaba law and order hojik su control toba ngamdaba gi film da leiba bas thaba horaga bas chalhanba ngamdaba mamang chun tawgre hojik su dumak tawi adu targadi karino ohong bas leitre ohong bas leita targadi khoi elected oina ka khraba MLA mayam sing adu suspended animation the thambanina masi yam thuna lenga kama popular government amma semba mathok tai kari gi damakta sem dribno sem nobga damakta yam thuna decision lawgadabani yam drabata chayola ma habide 7 days ke manungda MLA mayam singa sina decision lawraga lenga sem naw hona gadabni karigumba 7 days gi manung sida semba ngam dak targadi signature campaign tawraba matungda kana kana lenga semba pami pamde habat summa sena khagdokani habagi wafam si ngarang kugi People's Progressive Alliance Manipur PPAM gi maike degi press conference amagi kuthang da lauthokib lere so within 1 week lenga amasem bahibasi yagadoribra yafam ditoi keno da haukiba tha ani se president rules laira mani sigi manung sita kanana leadership oiraga lenga se semba yabgadagi habasi already khanabagi matam yam chauna pangre duna hoji phawbasidra lenga semba ngamdribasi karigino law and order ki situation si improve tawba ngairibra center gi yaka yengdu leiribra center gi yaka yengdu leitargadi hojik hairiba 7 days ki manung lengak sem bahibasi oithokpang ngodru hairiba tawan ba dimension sing lairi hairiba dimension sing sigi matang sida khana ne nagdang tanga si SKTV ke studio links in the level si an mutta Manipur Human Rights Commission gi hanigi former acting chairman oja KHAIDEM mani oja mani Ram Nokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us UNI gi bureau chief oja N SATYAJEET ni oja SATYAJEET su Ram Nokcheri welcome to the show appreciate you joining too loina ngarangi press conference to bikhe ba koi PPAM gi members oibiriba aduga IMAGI MEIRA gi president su oibiribi khoi gi iche THOKCHOM SUJATA ni iche SUJATA su Ram Nokcheri welcome to the show appreciate you joining too ahan basi ojamani dagi open tog jagi ojamani within 1 week ki manung da khoi gi lenga sembiu haibagi appeal ma tawri karigomba 7 days ki manung ngam da targadi kana kana lenga semba pami natang ngamgoni responsibility lobo ngamgoni haibasi signature campaign ma pangthokani haibagi wafum PPAM gi maike dagi thamai adu targi within a week sing ngamgadori bra कोई था अनी दी भाग रहे प्रेसिडेंट रूल से सो प्रेसिडेंट रूल्स की एनी चेंज एनी खेना बामा कोई द पीबंग अमीब्रा कमाई थम बियाजा वाह मुझे के ले रिप से प्रेसिडेंट रूल से कल मैंने थमकी हाई बेचिदा मुतंग यांग बम चंगी करिगे नोइबो यूनियन होम मिनिस्टर नदी मोंग अमन नत्रका अम्मा माची मचिनची अमना मोहाय मना मोहाय तोई चप चाबदी प्रेसिडेंट न थोइबो ऑर्डर सिगी मतुंग इनदी I, the President of India, I am satisfied that the situation has arisen in which the government of that state, that is Manipur, cannot be carried on in accordance with the provision of the Constitution of India. Constitution of India ki provision ki matung ina, ayin ki matung ina sason toba ngamdrabanina, ngamdre, haina lobase. Masih ay satisfied oire maram maduna araga ay Draupadi atu asina ay direct through the governor of Manipur ay sason si lore the assembly ji for the time being they are suspended animation torani suspended animation haina 15 ga so meaning do yes aduna sumai na toraga assembly ki potpona masi parliament la agani aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ 9 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ
Chief Minister degi resign tawbudu magi sason tawbu ngamdre natraga ngamandre haiduna aikoigi selongda bodachanda kauraga namdana soilogi bigi taipta tang nipanda tare nipanda Delhi chale Samit Prataga thare Governor changaga designation tender tohalle tawning na bu arabisu tawning da bu arabisu center gi athangi matung inna tawre adu dai de alternative arrangement nam suma hairam dre maram di ma leader oina tokpani ma ko gi yadre edna no confidence tawdana natraga minority tare edna tokpanate majority party ba majority gi leader oina tokpani mana mahut ama nomination tawramba hongdo ama khoto ama su kalim yaugde adege som mathang mathang lakpasida rang nahan ayamna parliament ga di parliament gi matung daga su amisana haripsi kanangma party amatana NPP even Congress opposition gi asi yauna party matana sarkar semge haidana claim tawrakte aduna maram moidana hojiki irang se masi phare hana lawakanda shanti leire hana lawakanda at that moment kodak aduda sarkar semun gani haibana ba that means akhoi gi dadi seng na harabada democracy si chapchana leite ba legislature party dugi leader duna mayam duna khallaga Mr. Tomdik Heri asi akhoi gi leader ni anonymous soena khalle natraga secret bellota khalle mase akhoi togjarage haidana national party o ibnina haipe ta abasu moina khanjadana tobang ambigi right leite ba even though constitution da majority party dugi leader do noina khanjaraga togadabne na haijarabasu thabukta di yade ba aduna loina makase sarkar semningi haibse akoina loan amsung phongna khangi tawadabu moina claim tawbangamde aise mayamsina mi tarama pansin parmanamani tarama pansigi damukta de angonda khandana lere songge lemori bo group to ga koi pansin naraga leadership se akoi khanjarage tawbiro aina haibsida no yaroi sinabo jilleri se adolade amisana then center na go ahead Mr. Tomdik Hedi nang toro natraga nang toro haibama hairak taragadi yadaba pot amaleba aduna akoigi system sida India ki democracy se masi akoigi michang mekai naiba corruption da base tauba adu yamna mong tadaba ruling party ki mayok ta leibong khaidin pha ba punba adu ga case tokshin ba se marakthana national herald gi Nehru na thamamba property adu gi matanga Chennai corrupt practice tawi haidana ED na toraga se Sonia Gandhi aduga Rahul Gandhi opposition leader ni amadu maroiba party megi makok ni haidana leiriba singa se phana ba punna ba karigana bu Bihar ke election la e aduge election la e yamna laman khumning megi phong na tai moi ranti ke chawrak pu hunari ni haibidu na taba micham prajana ankoi gumana o sidi laman khum politics oina tawre mamang de Kejriwal tawre aing ma chief minister mo hingna jail da thamanga mimni ada hoji main opposition oiriba Rahul Gandhi Sonia Gandhi asi magi sarapsi thakal e adu yai ya de na si tawri no hoi logi matung ina mudi lakchagani ko adu tawda bu he geng bada hanedi tawya dro hoji ta heng chi election toram da tha kha la ba sida sida tawkhal imna adu na sigi phibam da leibanina aina community adu yamna ko tho ri di karino da democracy se chapchana chatpangam de ba hojiki double engine gi government aduga BJP na lusingba NDA aduga settle ribising asida Narendra Modi na yadrabadi Amit Shah na yadrabadi chapchaba democratic way amada tawang amjadeba maramaduna sige leringai malaga sida prajana thagachaba mina phagera phoroira sason tawba haibaside akhoi democratic right ne ba aduna sujata am somagi kanguna tawri basidi praja amu oina civil society amu oina haibam thokpana ba kari noibu president rule do akhoi bahu yauna hanagi thabak tawba ngamdraba natraga tawhandraba sarkar ama non functioning government am leidu sorokpudi patre hariba president na sam hena phai haidana koi sige platform da ba karak haigaramne ba adubu akhoi ba ma president rule do amu oidre ba adudana ba aina president rule bo thoi sita begin with you regard champut kumle chamle aidi chala nong khanna bu di oiba nong magi
ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯄꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯔꯆ 9 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤ 19(1)(d)ꯗ ꯂꯩꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯦꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯈꯟꯒꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯎꯠꯇꯅ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯍꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯣꯟꯅ ꯄꯪꯊꯣꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ BJP ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯇꯥꯒꯅꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯣꯠꯇꯨꯝꯗ ꯈꯨꯇꯨꯝꯅ ꯊꯥꯔꯨꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯁꯨꯡꯇꯥ ꯇꯥꯔꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯍꯣꯡꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯕꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯕꯪꯒꯂꯣꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯐꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯖꯥꯇꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯛꯍꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯥꯏꯟ ꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯜꯁ ꯈꯪꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ BJP ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯗꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯨ BJPꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯅ ꯌꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯗꯤ blessing of the central leadership state ki leadership am khanba ngamoidabgi phibam sida ise sujata 7 days ki matam thabasi hana akogi president rule lakum matam da su PPM gi maikei dagi already lengak semgodabni hadna dum February tha gi loisalakpa tangkun matung da dum taksin gi budi am chaun leigre hatare adun hojik 7 days ki matam thadu se dum hana gi phibam du da dum hamu taraga to kadori bra habi yohang dun keno da central leadership ki role se central party am oirubni nam chaun mami da kamai thambi ise ras ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯨꯝꯐꯨꯁꯦ ꯍꯨꯝꯐꯨꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ 59ꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯠꯁ ꯑꯣꯀꯦꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯐꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ MLAꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯐꯝꯃꯨꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯜꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ
party ta darkar oirakte habigi wakhal ma chemam thoktra haba potune ba khoina haisina adugi chelak ta batara ga khoi su adugi step to changjala kane ba maram de khoi democracy da ne ba khoi hak ne ba sidi akhoi gi hak ki matung ne mihut anu boi thagat ki bane ba mihut tu na yangak tra tar ga di moi leibe kai atha thoi ge ba aduna week ama pi ba ni si week ka si ju habam thokta ba pot na ta ne ba na hana akhoi gi honorable cm na tawai ba pot tu su ta seng na khoi praja gi pressure na te ba moi gi party gi tawjara ga sidara aga resign ne ba seng na pabung na di habi ke ba ko akhoi gi ning thok tu no silong da sign to bane ba moi gi du na mo akhoi gi sina mo manipur du da yora ga governor da ne bishali do adugi matam du da su lairi ba mla kharna su akhoi gi honorable cm se sumai to da na kano da gi pressure pre adu to praja miyang ge habagi wakhalam su gar phongdu pham thok tra sini da lairiba mayam se akhoi mayam praja si khalak ta pot mayam si su to rei ne ba khoi na saw rei se maram di matam du da chang sam lei ba ai haijara ga su ai di miru se noi party yaw su yaw da su yai huju oi ba situation ta seng da lebak ning ba akhoi na haiba do ahan pabung akhoi athob ira but kumba haiba pot to adu ta di akhoi si tobam thopa thodang ni noi party darkar leite amabu oro khoi huju oi ba situation sida praja na yara ga ai thado kani praja na yada ga ai thado habagi mana adu da su press briefing ama torom begi right tram lei ba adu su kan am taw bidre ba moi na sanara ga center na sum taw le ga di akhoi di yar oi ba baram di center ki pot si di ara pa mane ba imung akhoi de le mina ba da khana tana ga dam na tro imung da problem tho ga di imung du gi leader du na solve taw no ba hona ga dam na try ban da atop side ki chang po fight taw ga dam na try ban da sine ba khoina hairi poti ado tawdra ga di tawde hadar moi gi phangmam do moi tolok tu di center na pi ban na te na khoi state na pi ri na tro akhoi myam si gi lai ri ba ji praja myam si na tawra ga pi ri ban na tolok na tra moi myam to ado ita di akhoi gi ka do be gi high rate no ha ba pot ne ba ado na masi moi na ohen gi ha ga di yamna phare when good ko adu na ta bata ra ga di dissolve to ha bi se akhoi praja myam haira ane ba maram di oi roi da ba center bu ngai lai ra ba mai chingkhong chingya chat pa ya dra ba ngasi tha ani mapum hayeng da ngai ra ba matam sida chahi ani pha ga da matam sida moi na ngasi du taw ya ba akhoi na ngasi president rule do phare ne akhoi sumong da di ham accept taw re ba president rule phare se matam gra di ye ngasi ma na bu niyom chum da chat pi ra di equivalent to ga shanti bu le ra ga di ha ba po ne ba adu shanti lai ba di la da na akhoi na hanjan angang my religion to ngan bu oikro mukhes ka gi dam mangino moina free movement habiru ne tro chahi kun gi angang ni ingkhalak pani yoksang matam ni ha ma cheng na da bangladesh alu banate myanmar chalu banate ba ai gi state ai gi manipur ha balam sida president rule lai rabani na khatang di free oi rani moina su movement su free haina law thokra bani na ha bagi my concept da lam boram su edana adu gi reasonable kai oi ba pi rege ba hairu raga governor gi side te gi adu gi mari makhong thibi mami da lupa lak dara bini kai ha atrano ba adu re khoi gi life se kari no ba manipur praja se gi life se kari no moi kan bi se adu ta de khoi kanada tai ne khoi mla tai nan taw na tro noi lei ge di phajane niom chun me leiro leiro ha ta ga din tok acho phaba yam lei ba ta seng na da paisa da taw ga taw khi ba de gi taw ba nu ji di praja su gyan ta re da mp vote na adum sakhi ni ein hai se ama magi wa na te party du ta tok thok ra ga su miyam su wakhal khan ba ngam me ba adu ta di adu da phaba khallaga akhoi lebak su bu kan bi ga da ba ma thau ta ra abani na masi chang da ya dan chang ai ne ba ado moisi khoina ngasi khana nai nari bisu tabira gadi lai ba moi 59 se khoi 59 haida biya deba have the constitution ma khani na ko aduna mo khoi gi chap cha ba moi ju thabam thok ba kha gani maram di ngasi moi da separate pa me haiba moi su angak pane ba ngasi dc de gi di aadhaar card ki matang da moi ngasi bok da khoi gi dum pau phong na ra tong na ri ba da gi link office da moi phone to ra ga dc adu da haiwa adu da hai tong na ri ba adu tari moi na tali du na kai hai ro moi da hanga gana akhodi yaw de gumba adu ya ban te han leimi na bani de hingmi na bata bani adu na moi su adu rege khoi na assembly da kaya ma changjali moi tara se seng na do moi ethics kai ra bani moi mathak da punishment to bidra bani na adu tari moi 59 ki proper responsibility ta re bojiti moi da moi ne chum na lei nari ya nari ha ba ki pot ma dum ul lei bani na adu na masi ki step se ras to bom thok pani adu na ngasi su mixi ki media ki no si da discussion ki through si da khoi praja mem se masi ki steps da khoi na thangong da bata ra ga di thani pan ga ngang he na share kani no example le president rule ki kari no khange sarkar ki kai no khange adu ta di ano ba assembly di job to ga ano ba ma se mobile se am ba thong ta re ba okay okay am phaja bhamni hudi suspended animation ni hujik le ri ba president rule sina aduna president rule si suspended animation thambi mota completely dissolve to bigro assembly se dissolve to gitar gati koi elected mla sing su amta le roi adu tari tha taruk ki matung da karigumba president rule sina traga madu mamang su situation phare na center na khan badagi president rule se proclaim targa lokthok ki tar gadi manipur election amu lakpa ya gi othok play duni election tokta di fresh election tokta di apa candidate amma mayam amma
lahonabagi khudong chabadu leiragani habani sigi keno si masigi khudong chabasi Manipur gi miyam da di phangpham di thokpani adubu hojik leirib elected members sing asina madusu amukti pamamoi aduga hojik leiriba majority phangiba aduga central su rule toribu BJP na su assembly dissolve toraga fresh election toba adusu hojik ki condition si dadi pamdo mande Manipur gi situation se khara almost akhoina solve torame public ki confidence akhoi da khara phangye ga har ganda election se toning basu yai otherwise ngasai gi restore torpa khogi tang mari da Rajya Sabha da Union Home Minister misana phone kipa hek situation farak pami kupta hek nongan baga khoi di PR ga je thangning mate khoi policy ga nate we don't have such policy adun hek nongan baga khoi dum PR se lokhoke haibu yokhna singba thamki adubu lori bahum di ise sujata na thambi ki amna legit oiba point hai tare a party is very important ai party to ki elected member ni am maru ai party ki kanu ma am se sana ga da bani ma gi constitution me am se follow to ga da bani adubu leibak ki matang lakpa matam di leibak ki state to ki miyam gi apa madugi matungina masagi magi party tu gi magi miyam ne hena lubham thokpani na si se tawda targadi akoi loi resign torgani akoi to gani haibagi makoi stand nama loba ngam jadri je haitare akoi ne samja gani koi seme akoi khalle ana ma puthokpa ngam da base masi party gi structure done haidori bra natraga koi democracy in Manipur is such natraga in India is such aduna kamta upai leti en haigodro kamai thambi just Kiki Yamari to the Tampicro Jaga, but Imagi Meraga, the Imagi Berana, High by say, a quick Imapan Baje, Mew with the Pali, Imagi, motherly care, Aduna Masi, Mam Tabiba, Meira, Hina, a Kerams Yore, Aduga, my Porums Yore, Meiragi, Togdavia, they have a Matu, Mam, the Tabo, Shanu, Habisi, Happy from Jeremge. But on the Queen of Tambasing as the key election Gido. Madris is the Queen of Timber Datari Yang. Manipur, the elections are quite expensive with you. Government hydrogen, election commission hydrogen. Manipur lakh nipan changba yare MLA na. Ado 13.41 lakh tang thagal leba Manipur dagi. Haibidi MLA amana ne ai lakh 13 din changde. Ado tadi Manipur da yam expensive oidabani na. Data di yang tadi. Masagi manung da changbu na te ko hanse. Affidavit yang tar ga. Affidavit yang tadi. Manipur ja paisa khoi changda ba 13 lakh changba jibu kasunati ba. Right election of the 13 lakh se dam changa karadi 13.41 exactly ko. Al marak says the Congress na khoi am changi na data matung na 15.81. Adu BJP di yam changde 14 point something changi. Adi election data ni ko haise adu masjid la iba paisa se. Ay amna party fundagi atani pirakpa adu ay own resources se. Ay pesa pai de suya eba handaki Manipur ki data si yang tadi own resources de to ko pesa ji ka syam dia kam jeba maduna takpadi hadi kada umamna research to tadi ngasagi election data si yang doine ba moina ha doine Manipur si pesa am da chang de ne si di final kan da election to de na kari ki no moina PR tham da result to na nuai na pesa ju chang da bi moina khoi gi data di yang de ha doine ba sidagi khitang chak thoro kan da khoi na mo ha do sina Manipur ki situation ja very different ataiga aduga masi 11 times lere PR se adagi kano Kashmir da lei Punjab da lei adagi atopar su lei aduga masi yang kan khoi ki BJP ki strategy ni yang se sagi som thabi ke dura BJP ki strategy yang kan se da akhoi ki BJP ki se central high command ja Manipur ki irang to kan se Manipur ki leader ma chu habi bane moina haidi akhoi ki kano chaloi state da chaloi state na haiba to roi akhoi di center na haiba do muru tongni ro hai ki bane 인성 미랑을 좀나. 아르기 마탕도 뭐 이놈 그래 하게다. 아 거기 노리세. 포레스트 찡해 보고 있지. 포레스트. 하디 다타다 강대 아마다 강대 포레스트네 거지. 배사수 레이테 아르기 깰mom때 레이테 거지. 시기 제력시다 거기 영이 칸다. 52 central ministry 레이버 이제. 52 central ministry 레 칸세다 hojik leiriba khoina phangi bese kari phangge governor matam duga ya lei basiga kaimda phangde ba guije machina takpadi hojik leiriba hana leisiga anu lesuga aduna imagi mane thambi ki bedo chumi madu yam darkar oi haibasi ma thamjake ba si mathangda khoina ngi kan se da khoina sum akhoi parameter khai yeng se ba education yeng biro ne education kaim lekte hojik kaim phangde adagi economy di yeng se pure samjakre adagi trade yeng se kaim lekte adagi loi to ne ICP le ne ko integrated check post se morida le ne ba morida le ba check post se india gi check post ne ba waga post ja karim ba irang le ro ne center de ka do da ge ba da kan biu ne irang tor ka ne ba adu akhoi sidati kaim to ge adi lam amagi myanmar power ka chakata ba se masi to de ba adagi bjp ki policy am da sumi kan da lo khatum akhoi gi
kano si yung ko Bangladesh ki irang se Bangladesh ki irang se na kano se Bangladesh ki irang se illegal immigration se masina Assam ki irang thon mani na BJP na movement am saga leba akhoi na mahai na masigi irang se lekan da Manipuri illegal immigration gi se Assam na kai mani BJP ne gi lakotri no hoji akhoi na haji illegal immigration haidana ko masigi issues is da BJP ne sar ke bane ba ari another issue akhoi na yeng yari si Assam nataba notice se akhoi gi 2022 election se da number of MLA MPs se 100 BJP gi se maduna BJP ne yeng se akhoi se electoral politics yang kan da akhoi se number of representation 100 pa se masi kamai tok doino kamai ne semjen gani haibigi achongba politics am yang kan da madugi dimension gi yang am gatra mari ken mari long term ne ba madugi long term yang yeng baduna akhoi gi Manipur gi issue se kitang lui haibisi ma thamjage ba si jerk si akhoi nong yeng kan da akhoi gi leader sing sai thambi gi myam se akhoi leader myam se masana masi 2000 khoi gi madu kaino ni 2001 da khoi gi June 18 thok matam je political party myam se ke hai kan da akhoi si kari da ka le ge ba political party ne haibagi Manipur se kai doraba Manipur se si doraba aro ta akhoi political party se ta ka le ke ba akhoi political party muk thoga center ga muk na ga da bane ba madu myam do loi tok thok ga handaki irang se da handaki leader le ba myam MLA myam se muri expectation da akhoi center na sum tawni Manipur kai dore mi sire mi chani an chire center na hai ba sum tawne kan da people's representative myam se paper pa ga thaja bam wal eba machine tak pa di akhoi Manipur da le ba MLA myam adagi MP myam se moi the new focus am darkar oi moi na new focus is da ham ba da nisang buche akhoi tamon to nisang ni thaina akhoi gi kari ma lebak tok ta su singjang pai ra ko singjang pai ra gam tau gi ne ba akhoi singjang pai ge masi kari ha kan da akhoi da nation se da gi devotion ama adigi nation se da gi nuksiba ma lebak se da ko masi da ai ni party da ai keno solab su masi da ai sacrifice to get suppose constitution ga preamble le na ko masi gi mayam se masi gum ba khar darkar oi bra masi mayam se tas to tar di phagani aduna akhoi gi Manipur le MLA sing se masi gi se ai na khan da people ga tas to ba ma people ga samna ba mo wat pra masi gi mayam se da ni akhoi gi problem thora I mayam se habison thamjage ba iroi ba da ina thamjing mana hojik le ba PR se masagi somna thambi ki ba mis governance khangde amani khangde haidu kai na kan da hapta manung da PPR lokthok ka lo thamo hai se government thamo hai bane ba hojik se government like ba mapi mapa like ba society do Manipur ne hojik se mapi mapa like ba society oita di mi se ngaurakani society do gamen tar oi aduna akhoi se anoba direction namda chachi hai ta di mapi mapa like ba PR like ra popular government ne ga praja na ngai tamona hai oi ari somna thambi ki ba mai mai thambi ki ba na problem am che loi sop tok tar di government ni ta su yai ba hai government hedi kana no hai kan da akhoi ne wa ba de yeng san ba du maduni government hai se adu paisa su yam chang da min nang sai data tham ga paisa chang changam dam ni na ama akhoi si adum taw ba ta kasu kai da bra hai ba se masi adu paisa amron da pa di am changam mani ko adu data de yeng de ken chang de adu anu ba direction na ma chang na ba kari gum am ni to na phare na tham ja Okay. As far as election gi thagat narak pai tha candidate sing thagalak pa poll expenditure ai di sidhi hena kharcha tawgi de hena thagalak pa official oi ba document di yong matam dari Manipur di election da sel kam sang de adoni adum pangdaw to ya boina uram basu yai habani official data yang tar dia du unofficial oi ba data yang tar ga di Manipur gi miyam tan khangani Manipur da sel kyam yam na changna ge haibasi aduna election tawbasimadi candidate sing na pamam da basu yai political party na su pamam da ba yai hujik marak su oiri 2027 phau lai ga da term ni 27 ki February tha swai phau ba aduna hujik si suspended anniversary thamaga anytime lenga si restore tor pam gi apam du uningi bra haibu gi wang du madi leiri but adu leina hujik si state lengang na almost 21 months si akogi rule tawrga le state hedi Manipur irang 21 months tha kun ga mathu si state lengak leijarami state lengak leiba matam da yam chauna lengak haigadra magi governance si miyam da yohon bangam da bagi amadi Manipur gi crisis se solve to bangam da bagi lakshan bangam da bagi experience ama Manipur miyam na feel experience tawre adu amu hojik tha ani gi president rule la matungi experience miyam tawre so in the last 2 months tha ani si da su karimta ahong bhai tar yam chauna remarkable change to feel to honda aru tar di state lenga le jabo matam da su no change central ge lenga president rule lakum matam da su no remarkable change aru tar di ani se the difference hoina leite adu tar di jamani taning se message pe ni se keno akhoi na dissolve tor ga lenga se ma tar ga su state lenga amadi central lenga
पाइनिंग मम न पाइसनु मणिपुर की क्राइसिस सिदी ethnic violence ने जो हंजन हारे ethnic violence ने सेंटर ना हंजन हारे ले रहे हैं तो ethnic violence ने हेक्टा लोशन भी याद बनी स्टेट न सु येंगे ना याद रहे वजह कोई प्रेसिडेंट रूल तौर का सु येंगे ना सीधा सु याद है जिन्हें कोई ना तब भी आप मकल लोई तौर के येंगे हम तो याद रहे अदुना कैम तो डिफरेंस ले रहे हो कैम कानर है बिकी मैसेज हम पीर का कोई मणिपुर की क्राइसिस वाइसुम अदुम ngawr thambi phim da laktori bra kamai thambi jana si matang da ni mayam gi achau ba men nama ai ta ta na haja ba do inchin madina ta ba masi mega uprising ama chumne ga uprising ga na ta ba jun 18 gi do madu gi double jun 36 awakening hai tara mayam awakening ba jun 36 hai je tarik ta 36 leite 18 gi double jun 18 gi double reading terms ni pa khong londa hai tare aduna mega harsini mega uprising ama madu mi hachi phuji mai tha che haibana te ko center da koina taina ba yana na bi damakta mla sing politician sing se ruling maru oina aduga opposition aduga bot ka hu da sing chu pola na koi do or die Mahatma Gandhi gi koi bharat choro andolon da do or die ni to yidana adugu megi maung da koi gi khadi gi maru oina MLA sing ruling party gi opposition gi to haraga dum yani manga khatani ko alchomda kuncha nipu yankhai le dipse ku ki MLA tara thadana leiriba mam che actively thabuk to ta ba kari gi noi bu khoi gi popular government na thabuk to ngam jadre ngamandre natraga sonjare natraga swalale azudi gi sarkar de chakra khoi bo law dana hawlo yadre di chalo ai dana tore then usa hari do president rule na khara bhagadra haraga asichu champut ki mong amada leire hari bako adu rabdi hojikti ahum chuba tam moina lakpada ani gi government ngamgedre president rule chu kanta tawdabu tawna tawre handakti aroi boina aroi bo khongao adu tawre MLA chimche mikap thon bam changya ngai chap chana thabak tawre gara chap chana as per constitution ki matung ina part 4 de yauriba directive principle of state policy government ma karmaina chalai gani ase india ki constitution da part 4 da seng pijari directive principle of state policy maside piri ba mam che lo ko to fight to budi yade maji principle ni government ma pa ge har di ase welfare state ogeda bani aina article 38 to khai maru aina state to secure a social order for the promotion welfare of the people matang lagan pi gangang gi adu gi education gi adu gi punama ka se government am karma function to ne se masi gi principle se directive principle of state policy na ba aduga ato pamada world bank ki governance had gi definition duga anisina government chi chalai ga dam chu loni yaure ba ko ai gi chida tawriba mam chi lo sem ga tawdung ne ba chidi directive principle of state policy chi India na quota read to be abanate ba but china principle when thamaga sigi makha nupi gangang ge kalam ne yai pagani lo semba adugi fundamental right ki matang na kalam sovereignty lo semba adu chi matang da ariba mam che directive principle sigi makha da lo gi matung ina sasun to adu buna ba adu natana chokri da chi minister oire ai ge mi da adu to ba ai na adu gi education minister oire ai na adu oire haidana sarkar pai bi sana bido anang chinge lai dibi sana ba to na aina ni to ni nan maharani ni haibi phibam de toga ai je MLA sing ho je le sing ba yam hantan yeng ba wana te to haning ba do chap chap lo gi matung ina to gen to na ba thabak che machine na tra de ko yara roi center na hai ba chung ai ra ti yara roi haidana adu magi moi thona khara ulan na ba adugi machak ne ba SUJATA wen tori ba tai mayam su yokshin da kali dipche masida yeng dana chumne ge tangai badana saka am chumna chumche me na hani gomna chum to da barti chembi ranu adu de mo ko yaning de kar awon ba hong ba ma lo the pi dipche hai taraga chu chief minister amma mantri amma na
ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯏꯅꯦꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯄꯨꯡ ꯀꯣꯏ ꯀꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ Right. ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯎꯀꯤꯜ ꯁꯦꯅꯥꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯨ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯂꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ Right. ꯗꯦꯟ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯤꯄꯦꯟ ꯆꯀ꯭ꯔꯕꯔꯇꯤꯅ CPMꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯁꯟ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯗꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯝꯃ ꯇꯧꯔ ꯃꯥꯅ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯀꯧ ꯇꯥꯔꯦ IAS ꯃꯌꯥꯝ IPS ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯍꯟꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯛꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯪꯕꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯕꯣꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ IAS IPS ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ DGP ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕꯁꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯥ ꯌꯣꯟꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯆꯥ ꯌꯣꯟꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯦ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ Right. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯨꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯩꯇꯕ ꯈꯪꯗꯕꯗꯨꯗ ꯍꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯊꯝꯃꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯣ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯗꯨꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ Union government. ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯈꯔ ꯁꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ MP ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯄꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯁꯃꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗ ꯚꯤꯁꯃꯅ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯕꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯗ꯭ꯔꯤꯁꯇꯔꯗ ꯗ꯭ꯔꯤꯁꯇꯔꯗ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯨ ꯗꯨꯔꯖꯗꯣꯟ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯗꯨ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔ ꯄꯣꯔꯒ ꯑꯁ ꯍꯔꯦ ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯒꯠꯂꯣ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯗꯨ ꯌꯣꯔ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ or resign immediately or dire consequences kanmanbra noi fajana MLA amoina mantri mandol semdana manana sarkar amu payu ngamdraga noi to taraga na prajagi consequences legally democratically praja mayamna tawrak papot to jun 18 gi thengna gariba mayam dugi experience ta lawraga as hanakti yaroi dorina hairaga aigisi thongna pirimniko moida toribse chastisement anthem lamnina bese soda chastisement tawgodo ningsibadi uttaba aruga ma ji hogat hangen torimi bomani haido adugi type tane aina MLA singda hairipse moibu ningsidaba mamanate hogalo hanakti nupa thongna tawko karigumba khangdabududi hangaga khanganemni nupa thongna taw aduga chap chaba ranti do ningthijana matungda chu tawge alikri nupa thongna tawro natadana hengo tawrna asmoi mamsina du tawrina ekoi bokam none kaarga cheng khara yenba ising khara khongban khara kotpa dune MLA ge mathongni gaina tawripse MLA asa koi kendra gi ma yam tawi gaina praja sing jo hairi ne koi kendra gi ma na cheng adu walande ma gwai gi pharaba ni mo gaina hal wai gar ba nu bi duna ai kapu kamni da kasu tawdaba dubu nangna sumana cheng kilom PBCD nang punsi chupagi adu tawga ni bor piriaba adu MLA mi ki mathoro पंचायत मेंबर बाउना तोगम तोकते केरा निमने तोगदबा इन सिविल सोसाइटी कोगे क्लब संस्थान अमन तोगद पोतो MLA ने तोरगा आइगे थबकते सुंगाइरे अदुगी माइकाइदा आइना ममिंग पांजे तोइ पलरो असिदा आइदे अदु तोइ प्रजा का समलरी नै प्रजा दुछु याबदौने तौरिने अखोइ मयाम से अदु नोइजे करिम तौदरमिने अखोइ नोइसे नवालोरोय अंतिना लेस नोइगे थमोइदो होंदोक्तरे हाइबं नमदेबा अदुनदि कोइचे अदुम सेमिनाबा लुमिनाबदा अदुम याउदोरेबा अदुना अना रोइबदा हाइनिंगदि रूल ऑफ निंगसिजना रूल ऑफ लॉ से ngakna chatpa thawna khatang di phudo asida center na haibsa haibani noi ma manaraga na BJP gi direct hairage BJP gi MLA mayam do
party ki president na kan mo leader le tri dana ko adu pulap kaula namu ko wi ko den to hibdo pulap phamaga koi mam gi leadership ma koi na khanjar se adu ga sarkar semo ai dan hoi national party ni na adata o tak pate koi mam gi plan du loraga delegation ma chat pa yadro MLA tara na sabe delegation ma mangana sabe delegation ma party president general secretary mayam yaudana nata natraka no president na chola kadore moigi adi prime minister home minister torga chum chum mai koi ki common bum lere praja mayam na koi che yaroi dore aduna sar koi to hon biro ada haibda yadraga di ultimate mo na pira mo sai khudai kan bai do achu tanga chu bawdam april tha bawge manung da haibe machide yadraga de ko waru yade manipur ki BJP muthalani jai hairo na okay adu rati praja mayam na ka ga matik nungai ni adu na tana tawning kum to min inchil ga chap adu na iroi lu dam tang pan ge sujata we ka we inchil man na ta ba moi na to dra boi di phajan hayo hana yadra bol ti noi to election ma to ga na people ki choice to people na thagal pa do okay handak ti pasana chu yar roi am ka to ga chu yar roi adu to ga people da people ga apa ma do khanjara ge haga da ba khandri ngai chi da noi ne to ba ya ba khatang di to ba ya ba le ri da na chai ani pha ba tri da na achi bhaw di noi khal di ho ga la noi sang sum pi bi rim ni hai na to hon ba okay okay lemori ba chahi ani sida to ya ba sing to ro adu hosik suspended animation na tamini haidi makoi se MLA wan di le ri ni adu ma thau mangam sidi animation makoi ki thabak mayam se animation mayam se suspend to ro ga thambai wan aduna thabak te to hon da ba MLA di ohen bagi film se lei ba sida ai suspended animation da thamma ba aina ai suspend to ro ba aina MLA moina ai MLA le oiri haidna lei ga du sigi hedi nungai ba se karino kar ga we lei dur artha wan thok lei ri bra adu su manipur ki crisis na maram oiraga suspend to ri ni ha ba sisu mase realize to biraga miyam na pami sigi matung ina yam thuna decision lobi ba phai 22 months lei ri adu bu 22 months se makoi na decision loba ngamoi ha ba targa di fresh election to buna phabra resign to biro and let's wait for a fresh election fresh election tau targa su ije sujata nga sa haja khiba akoi state lenga ki regime mama ugre tha kun gama thoigi tha ani gi central lenga ki regime mama su ure ani seta thoidong na ahong ba leitre na haire aru tadi manipur gi crisis ki nature jena maram oiraga ahong ba si state no su porpangam daba central no su porpangam daba gi mong ni habse akoi da feel to le tar na nalam daba di adu akoi da di mani feel to laga thamba jena maram oiraga thammi ba jena maram oiraga madu project obu mami sum ta ya tar adu tar ga di state fresh election toroga anuba state ke lenga am lagta ragasu maduna so adum manipur gi crisis se resolution ma pi bangam na lagi doribra ahoi na dum election tor na bo hanaba matam da election di akoi di election saru yaro ko habi am chauba fracture ma su maduna tholok pa ya bu hen kudung cha da bu thokar ra habi so ma su lei kamai thami be se ras adu hai ding da ai wa hai matang ka hai oke khoi na ngasi seng na ha ba da koi ki sarkar semba ngam de habje parliament da koi ki home amishana hai khre da na ko adu ta di akoi ki MLA sing sing ngasi amu mathak ta gi hapa pangai hai sna atra kai no ba si ki confusion su abu khoi ama semdo pata ba MLA de chalu badana koi party na ade hapak to ne ma hai ma masa mang no mu parliament da na akoi ki state sarkar na kanu to claim to da bagi ni hai si kari hai no ba si ki logic se ko praja gyan ta ba mathong ta dra ne mayang macha khara moina akoi bu sum sana le ba akoi ya lai du si kai gi no ba yes ha MLA khada mo haji do tong jagra sono mo le ra sono ba adu akoi ki right ti le dana madu right to ko futo ko matam yo re ha ba ne ba magi logic se mo mo BJP ki to riba logic se mo ba madu ta nem parliament hai sa chum banga ga ma pham na tro ma chum banga do kre ba adu ga ngasi MLA jalu matam da akoi soi dana mathak ta ki to ra ama khala ne ba khala kari hai atro no mo chanai drama se sida ki saurok pa de ki to bone mo ko to je mo kanam ta ai dushmani na te ba mo lai ri ba yang khai mapan se ai kanam te na ai politics to je gen la bus na te khali huji oi re ba po sida mo na to re ba drama ma je hen mal le har pa ne ba ko na ga se ri si masi ma lai re adu ga rasna hai du am chum me hoje adu pu khoi meitei gi di ta seng na khoi gi meitei ha ba na te khoi manipur gi sti ko adum vote se khoi na election MP gi matang da su to ba matam da anyhow any min to ra ko adum pak tho ga khoi gi hana gi le ba aina mamang da dum lau thok cha gi ba mamang da le ba MP do thamba ni tharo na te ha gi ba pot to gi ba da adum achum ba ma dum hai ba di mayang gi mieng da di congress adu da urang ni ai di mieng gi na te khatang हाइबदे अदु मै दु चाइब ने 2020 दे मै चाइब ने बा मतम दु MP ने फंबी ने मोय कनो पार्टी ngata ने बा अदु बु काइगुम खलो म थुपि दबा पार्लियामेंट ता कई द
ꯇꯧꯕꯗ ꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯦꯕ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯋꯥꯏꯁꯤꯜꯂ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯧꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯗꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯂꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯖꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯅꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯀꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯒꯦ ꯔꯥꯖ ꯅꯪꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯅꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯗꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ MLA 58ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯆꯠꯇꯣꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯖꯤ ꯃꯣꯗꯤꯖꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ 1 week ꯀꯥꯏ ꯄꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯐ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯇꯥꯕꯤ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯅ MLAꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯡꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯩꯁꯤꯅꯦꯕ ꯐꯝꯍꯜꯂꯣꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯨ ꯐꯝꯍꯜꯂꯣꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯞ ꯆꯠꯂꯦ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯍꯦꯔꯣ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛ ꯖꯦꯔꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯨꯛ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯪꯕꯗꯁꯨ ꯃꯨꯀꯦꯁꯀꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯥꯡꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 10 ꯄꯤꯒꯦ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟ ꯊꯤꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩ ꯃꯆꯥꯗꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦ ꯁꯥꯔ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗꯗꯤ ꯍꯦꯔꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯒꯗꯤ ꯖꯦꯔꯣ ꯇꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥ ꯈꯨꯝꯃꯪ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯥꯏꯝꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯏ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯄꯗꯗꯤ ꯃꯨꯀꯦꯁꯀꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯍꯪ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯦ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯒꯤꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯃꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯣꯟꯅꯔ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯗꯨꯁꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯖꯁꯅꯨ MLAꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯐꯝꯃꯣꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯅ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣꯕ ꯂꯩꯖꯁꯅꯣꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯖꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯈꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯥꯖ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗꯣ ꯐꯨꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯕꯩ ꯑꯥꯔꯊ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗꯨꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥ ꯀꯩꯗꯧ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣꯅꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯐꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯅꯪꯒꯤ MLAꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤ ꯆꯠ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯁꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ओके लेबाकेदमत थोकिबनी मियामगी मिहुतनी अदुनो मिहुत हारिबनी रिप्रेजेंटेटिव हारिबनी अदुना हारिब मिहुत सिंग रिप्रेजेंटेटिव सिंग असिना असेंबली दा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ओरिनी असेंबली सिगी अदुना मखोइना तौगदब थक मयाम से तौदना लेरबनीना हुजिक MLA से मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैबने दु असेंबली दि सस्पेंड तोर लेरबनीना मखोइ मथौ केमता तौब यादन लेरे मखोइ प्राइमरी टास्क तौब यादन लेरे तारगदी सुमाइना सुम थानी हिंजलक फावब सिदा लैबसे मरम चारेब्रा हाबि वाहंग से तुम हंगम तो दुबु दे मस्ट बी हैविंग सम इन्फॉर्मेशन मखोइ दि इन्फॉर्मेशन मयाम दि लेरमनी सेंट्रल गी लीडरशिप का उच्च दिल्ली दा पाई उनरुबु मयाम से जोरंगनी अदुना मखोइ दि इन्फॉर्मेशन मयाम बेरे वी हैव इन्फॉर्मेशन एंड विदिन
few weeks or few months Manipur one bom lani ahom lani solution lani ka habagi makoi dasu design khara natra ka heter au bakhara di leram no male madun maram orga akoi naga discussion to ba natra koi media da tongan ba press releases natraga press conferences ke lakpa matamda adugi information to paraga as public sing moi khangdre ne akoi the information khar ler no kenom oidorom ne si lo shalak torom ne moi di khangdo dar pa lo ri pa wazari baga na moi khalam badi ai tare adubu sigi phibam sida kogi miyam na khallaba miyam na electoral ba representative mayam leina sigi phibam sida leibam thokpra within 1 week or 2 months ki manung da Manipur da ahong mom lak toren makoi na ui hedan makoi na tumin lesson matamda akoi su makoi na tumin lai therefore we should also be keeping quiet and like do have you hangdani just at the comment maybe akhoi hojiki imagi mairagi president adagi tamuna thambigi bisigi makha tajra kudaina hoji somna thambigi bido modul haya bai hoji the people's MLAs suspended animation or moji people's leader adu moidi right moi leader neba plus makoi singse makoi ki power adu executive power de lokthokre adu moi people's ki voice du moidi ba adu somna sai hangbazu da khoina hajani bamna da wakada lakpada makoi je people ki wari ba mayam se makoi na masam sa political party da haiba ma adigi masam na political party da haiba ga central leader ki political party me anduna delhi da le ba masam sa leader me amdo madu da hayan ba ma masigi achoba moi gi amal lei moi tafum to I haiba sima yan thamjage ani sub da koin thamkan da khoi hoji ji le ba central leaders sing gi hoji prime story birip sina yam to na haiba se tyranny of distance hayab hanale mi ba government sing se distance amal lei aduna ai la abadi distance am naksala ani haibadi hanale baduga mi se physical distance naksala pama administration je naksala pama ani se leini sineba aduna man directive pip se minister ma yam to chalo aisu number of maximum number of chapani haigeba adubu akoi no ji yeng sina ani maksigi kaino sida ira he tholak padari collapse taw greba masi haimayam se maduna takpadi chaliba mayam si real purpose de laibra adman haib se just rhetorics wahigira nataga thamoi digi tholak pra haib question am prajada la eba tasing na lam tar di thamoi de tholak poi tar di Iran ru tholok matam yam toi lak pirang da bane plus mane government hai se ega se haja kiba 50 plus ki ministry ma'am sigi me awa ma'am chat ma'am se na khoi ministry yang khai muki minister ma'am se chalaga Manipur gi problem se solve tawlu chatlu hai mana hairang da bane ba madu ma'am do amta reflect torok ta sida khoi na ju uri se akhoi ga center gi marak sida aho ba ma leire plus ngasagi home minister ne pirei ba ma'am se akhoi gi biblical truth achumba haidi kaino hakanda home minister ne pirak pasi mapan da haiba ma parliament da haiba ma parliament da haiba sina record only hodori bne ba mana haiba kanses da koina tungda miyam ni yengma tamda Manipur da crisis ka su leite hana su rum khana bani chahi tara khana khre chahi hum khana khre chahi taru khana khre moi su rum khana bani matam khra changni o hana khara khana gan ba kangu ni adum normal ni haina normal si si am toina palle ba akoina ji harisina akoina chatpa yada ba su normal sira adagi tamona sidagi mau bodang chalore tamo se mang khangde ko tamona mars tak tru to mukesh mangri ni jobuti ka kitang chapada ru mang doini si normal sira adagi akoi Manipur ge sa economy panjab se notice se khwai son bo oire bo jik se masi ge khwai son ma sira Manipur sina khwai son bo oire bo khwai son ba economy means akoi je hojik chaningai thaningai lekte haibane ba chaningai thaningai lekte ba mi gi khon do madu fobo khangbi da ba se masi mapi mapara sineba ngai som na ngai imagi mairana thambi ke bada akoi gi thami basi masi kali no hakanda masi mo pressure group neba haidi laiba ki ngang da baduna ngangak traba tawga da no torok traba aduri khon ma tholak ta neba madu ge khon do kali no imagi maira gumba sumane tholai ba iche chan mayam imai ben mayam thore se imagi tholak kholak khon che masi na praja gi khon hina lobi u sine thamja doi se masi ja khone yeng ba male kariguma government sina people's voice taninga ba adudi imagi maira na haibiri ba ate mayam na haise kauraga unabi ne ba aduga da khoina pam je karino wari se tabi ga da bani aduga tobi ga da bani ba hairiba mayam se sumu udi sine khoin thamjari se akhoina uba se mokhoina uba se akhoina phanam tai tore sa thambi khibdo nugi se akhoina job to ba try tore leader ma khan ge type tore ama khan ge ha kan se moina haiba sing se atopa na te ba masagi imungi problem ne ba BJP gi problem ni manungi kamaina khan du ju moina nu khan ma ngami noi se maitei ga aduga khanari adudi nagam o helage kaina munum to experiment to mi yaina kem to de ba adagi masi lere adagi masi yam de ka the people's government hoji am unpopular go PR am unpopular wa rabdina people's government am try torage adu ama bum tor yam thuna akoi gi central parliamentary board te union minister ani khalaga anu leader am khalasi haina thak to bada
मसी के प्रॉब्लम हम थोपना वारी से कुई ने सानरी खई प्रॉब्लम याम दे स्प्लिट थोरकने बा मसी बीजेपी ना कमाइन तो के बीजेपी के एमएलए मैम से नखई अनोब लीडर म खनि हातादी एमएलए से मसाने एवरी एमएलए से चीफ मिनिस्टर ओइनिंगे बा अदुना मधुर ग्रुप थोलक ताबनी फैक्शन थोलक ताबनी फैक्शन थोले ना मुसिंग से आइने सुम खन मतन मुसिंग से अदवाइना अनोब लीडर म थोलक तोरी नुई लांग नु का हारगा अदवाइ सुम अदवाइन ताहलगा थंब्रा वखलोन दा ताहला थंब्रा हाइबी कॉन्सेप्ट अकीब म लेयेबा मधुना अखोइनो जे हारिदी मखोइ पावर अम त मांगदे मखोइ लीडर ओइरी प्रजागी इमागी मैरागुंबा अते म्यामना थमोइदे अप्रोच अनी सुको आइदी अमना कोकले थोलकपा अमा थमोइदे थोलकपा अमा लेतबे थोलकपा अमा अदगे हजि अखोइगी नुपी म्यामदे थोलेसिदि थमोइदे थोलकपनेबा सुम खोन म्यामसिदि ताबिरगा चटपियु अदुदनी अखोइ खेना बमदरिसे लीडर हाइबदे स्टेट्समैन एन थोलेइसे अदुना लम अमसिदा मणिपुरदा इराबोट कुंबा स्टेट्समैन अमा लेतबसे करिगिनो anybody can be statesman एमएलए नतसु anybody ओइबसे मणिपुर की प्रजा की दमकता आइगी सोसाइटी से वारे हाइबति कछु काइदे मदु मम थोकपिरो मदु थोकतबसिना आइगी कारगा आइगी मरी मता मयाम आइगी चाइसु मयाम की थबक हापिबा युम साबिबा अदगी याम तोइना हाइबसे बोट लेपा इसे केरोसिन येनबरा आइना तो हाइ मणिपुर दा केरोसिन येनबरा अदगी चिंग येनबरा हाइबा नत्ते लो सेमनबनेबा लैबाक की दमकता खन्नबनेबा अदुगुंबा यौबा अदगी मणिपुर की प्रजानसु अदुगुंबागी तोरकदब मिदो खनबियु अदुगा प्रजा की प्रॉब्लम अमना मोइना करिबा लीडर से फजना खनबा हैत्रबा अदु तादी आइसे लेहनग्रबा आदि कैनोसु ngasi फंबिरि मैम से लुपा 4 लिसिंग नि पिरा लैगि तादी आइगी वॉइस तो लैग्रेबा आइसे योन ग्रेबा अदुना आइगी प्रजा मैम सेनसु आइसे योन दबिदा आइसे मी अमनि आइगी वाखन जे कनामतना लेबंगमदि अचुम खन्नी हाइबा अदाइन तौतादी मणिपुर अहुम लाकनी मदुगी मायोंदो लाकनबा दो खोत सी हैनै थमजगी ओके योन बगी वाफम से लाकान से योन बसे इलेक्शन मतम द योन दौ नते हुजिकति याम गालिंगदि योन बसुम जारोमनी फॉर एग्जांपल हुजिकति अखोई थाबल चोंगबो ओइबि आइ चाक चानाबो ओइबि आइ छै ओइबि आइ माना सेन लोइ बुथोरे अखोई आम तक सिक्किम खाइना दना थाबन चोंगरे गायना मद हराउनिङै नते केनोदा सेल यामना वाना तानबा मियमना लुपा यांखै नत्रक चाम नत्रक चावा पिथोकै बसे मंगो यामना वाजरिन हाइतारे सेल दुगी वैल्यू याम लेबा पालिसिंग यांखै कुन नत्रक लुपा लामगा पिथोकपा ngamba mi dudi magi sel do mana kasu wana tala maro hebse myam khanggadamni aduna piribe senpham do akoi myam gi lut akoi dige lut torga pirak senpham su oiram bayai maram maduna yamna harawninga liti adu yam ngalinga di hojite hongno yon thograbni na elected member no oibi ai natraga aspiring candidate myam no oibi ai sel ji yenjel yenjel ga hojikti hongna akoi si yon thoga thamtar ga di hayeng kona मखोइना काग्र मतम सिदा अखोइगे दमकता नतक लेबाक के दमकता करी थबक पु तोरकदगे हाइबगी वाहंगसी अखोइदुम तिन योलगा खानथबदी मतमदी ओइरबनी याम थेंगबन हाइतारे मणिपुर हुजिक मनि इरांग नरग लेरिबा मणिपुर की कंडीशन इस रिसिदा कोइना हुजिक फावबदा वाखल तादा तारगदी मणिपुर की फिबम सियाम हेन लुदुनी अदुगा मरुवेना हुजिकती लीडर नि मियाम सिंग असिगी अखोइना लीडर ओइरबनी हाइदना 2022 दा मिखल पांगथोगा हुजिक लीडर ओइबिरिबा सस्पेंडेड ओरगसु मियाम की लीडर ओइबिर मियाम सिंग असिना अखोइ समाय लेदे सोबदे रिजाइन तोमना फरे अदुगा फ्रेश इलेक्शन लानना फरे नत्रगना अखोइ अनोब लीडर मखलगा याम तुना लेंगा अमर सो तोमना फरे हाइबगी यामना डिसाइसिव ओइब एक्शन decision lo bangam dabsi akoi myam gi laibak thibani aduna sumaina leibubu kari kanaribagi haibagi wahang si ngasi gi discussion si yeng matung degi di talauna wakal ga tabiraga yam decisive action whether resign to ba natraga whether akoi leader ma khanba masi tawbir targa di madu yam afaba leader mani hena miyam na soidna appreciate tawni and also mathagi election da sel sikim ting dum election mai palak pasu haibagi no sidang sigi the Manipur files gi decision se matang soid election jarga ngasi gi decision se mapung phan gi damakta panelists umu poro islam kan thas ponuk chari appreciate you joining lorane bir punam rasu ngasi gi edition se kram to bibgi SKTV Manipur gi tongan ba social media handle singda join to biraga comment amadi feedback thabirak priyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj NONGTHOMBAM signing off. Kurumjari.